Kitabu cha Zakaria mlangoni wa kwanza. Mwiho wa kumuyira Bwana. Mstari wa kwanza. Kaiza mwezi wa 8 kaiza mwaka wa hiro wa Dario, neno la Bwana ramzira nabii Zakaria mwana Berekia mzukulu wa Ido kwamba Bwana wasukirwaje mwaka renu kwa visho amiroa tukukala Bwana majesha namba vivi ni uyirani na minda muuyira msikalhera karenu ambao manabii acha homambira kukala Bwana majesha namba kukala mazilozere mongo ngira zaumbi na maendoga omai leo kama skiredu kunisikirikiza vino wakarenu mahiko na manabii vize manaisha takare na kare ela maneno gangu na malagizo gangu rugo alagiza umiki yangu o manabii vize kagapatiro wakarenu bema kitubu na kwamba Bwana wa majeshi zafuenderero rushopanga kufuendera kulengana ngira zeu na maendogeu. Mstari wa fungahe monoga kwanza mtu kaiza mihadasi inafika siku ya 28 ya mwezi wa 10 na mwenga ambayo ni mwezi wa Shebati kaiza mwaka wa hiro utawali wa Dario. Neno la Bwana ramzira nabii Zakaria mwana Berekia mzukulu wa Ido. Na Zakaria akiamba usiku naona maono lola naona mtaza kura farasi mtune wera imire deteni kaiza mihadasi kiza nyumaze here na farasi atune aivuivu na aruhe nikingwamba ano ninoni Bwana wangu ye malaika resu murirana makinamba ndakwanyesa kala ani noni beye mutare kala imire kaiza mihadasi akizigiza kiamba ani are mare humwani Bwana makasembere kunona kuna moru mwenguni na makimzigize malaika wa Bwana are imakaiza mihadasi makiamba uzatembera kunona kuno kaiza urimwengu na lola urimwengu wosu uhuriro unaoya malaika wa Bwana akiamba Bwana majeshi kundakala namba zina Jerusalemu na mzi ya Juda hatarini woza kala na koro nayo kwa miaka 10 mifungahe Bwana akinzigizia maneno mazo na kuhuriza ye malaika resu mranami be malaika resu mranami akinamba nilute mironi ambe ukala Bwana majeshi anamba ninawivu sana na Jerusalemu na Sayuni kiza nzagatsukirwa mataifa garigo ganaziona gasalama mimi na isukirwa Israeli vichache lagago kwangeza kusirima kwa Israeli kwa visho Bwana anamba vivi nizoya Jerusalemu nambazi na mumo nyumba yangu inda jengwa lushwa na lugo lwa kupimira lundagoloza zulu za Jerusalemu akinamba nilute mmiroka herini ambe kukala Bwana majesha namba vivi mizi yangu indapata kaheri mafanikio mabomu kiza Bwana ndo fariji Sayuni kaheri na kuwasagula Jerusalemu kaheri. Mstari wa 18 maono gahiri pembene na sanyiane ajuma gwenyani kituha mato na lola nikiwa na pembene na nikimze malaika resu muranami nikimwamba vinoni noni na yakilizigizi ya kinamba zizi beni zo pembe zilizoitamula Juda, Israeli na Jerusalemu. Wenyewe Bwana akinionyesha asanyana ajuma nikiamba ano manaza hendani akizigizi akiamba hizi beni zo pembe zilizoitamula Juda hatakana mtorenu la kitu ache na asanya mazirezi gosha na mazigwa zo pembe za go mataifa karigo zinula pembe za uzu za Juda ili maisamule